Omukoro gw'okusima gwatandika n'okushaba okwayebemberamu the Right Reverend Dr. Fred Sheldon mwesigwa omurebezi wa Nkole Diocese. Turi abahinzi nogere cyakumurize cyakwasa koko mutota kumanya hanga nabure kiyakwatiraho nicyo kureba ngo abamwe bazana mu bafumu aza kuraguza hagati y'okushaba Minisita Kasaija yijashenekerezibweho munwano we Wilson Karahanga n'abandi bebembezi abiza okubasimiraho nebyo tasimire mukama ubundi abamwe kuba kureba bajya Wilson washimire kusima yurasimereho hanga bugara yagambire akigambo cya mukama hano bugara kwenda tuwige nitu makakaito. Minisita yahaye umuganda gwa miliyoni 5 ije omukanisa yitu tukusimaranga okulabe umwana witu umuntu barazabizira India mukama yakikora minisita yanjye ndetse njakubeta kwa bitu bingi ubundi nosanga bari yombara nibanywa HP hariho urugere kunshobora ngo hari HP bakwita red label indizo ne blue label obere kukiza yo neha konka noshanga HP iriyo mitwara 35 amabati mukaga umuntu aganywa umuround emwe bwiburi izoba nanywa nkezo konka kuza kusima mukama yijo mukanisa natamu 15 bito 15 kana bagwisiza nkarukumi umuzo guhanga hati president kuyankwasize wakorora ngo tukurakorana tuta kandi abantu bakuruga bata mu mashege ana nitwe twashemerwa abushiro kusayira twahura twayesima twahura twagira kusinge kandi nda kusima na bishop wabasaturise kigambo saya twagira kandi nawe yatwereza miliyoni 5 abo bombeke kanseje namnonga atayiruzi nabwe nahatinyiza kubakwatira kugitandaza kubona abantu banyitwire nabo bankunda nimbakunda kandi umukombekera mukama tari mu gufera sente zitwingana miliyoni 9.8 nizo zarundanwa erizoba okuzamuramo gwabombeka kumarire ekanisa ya muko Church of Uganda Nova Kaniseji neyenda miliyoni 15 omugandi twaza kanisa ya St. John Rugazi Kakoba Muruge Mbarara kidikonara oburebezi nankore oba kuja kuzikiro cha Mothers Union omjenyi mukuru yaba Dr. Alice Mwesigwa og ni Vice President wa Mothers Union abwe kanisa ya Uganda. Hanga yenda ureba bicurucurundi abishemwe kusura aho bakajya hamwe bagizire bashemeriro kandi kunoja ngo buri mukazi wena nayukangira hari mukama usinje tukabire tuyine bwinje konka mbweno ni interesa abakazi bona kugira ngo bargeyo ehi barihona bijo mukanisa tuhereze mukama tushabe hamwe ikigombe cha Mothers Union abwe kaniseje bashamukose kireki okuyikoramo umurumo okurundana sente batandike okombekera omurisa w'omwanya enju nungi kandi esente zituri kutekateka kukoresa omurumo ogu ziri over 120 millions konka habwa foundation y'abacyara batekatekere kutandikiraho kibarira miliyoni 30 nahabwe cyo wena uri kutekateka kugira ngo ayine kutwera icyo kubanza tumuhereze namba Yesu nke yanje mushikirwa simarahanga munonga abwe kitekatekecho kandi cy'urukisa rahanga kitindisa amwene kanisa n'abantu bona no rembo rwambarira okubasa kutunga sentezi ekanisa obikwatanise n'abajinya abargomurebezi bwa Nkole na heri yaho barita emishenga eyaguzebwa